Slav evar baş hevanlı nuçen lezgin henet xwazim me bu ara parve bikim li Rojavayê Kurdistanê anha şer û pevçûnên pir dijwar hene. Mazlûm Abdî li Şamê anha ji me re agahî hat ku Mazlûm Abdî peymana ku Şamê dewleta Tirkiye hêzên koalîsyonê li ser Rojavayê Kurdistanê ferz kirine bi temamî red kir. Anha Mazlûm Abdî li Şamê vegeriyaye ve negeriyaye ez wî nizanim lê ez dizanim ku peyman red kiriye. Anha dengek heye bawekê lezgîn bûye bidim godarî kirin banga seferberiyê ye. Îro roja man û nemanê ye peymana ku dewleta Tirkiye, dewleta Şamê, Amerîka hêzên koalîsyonê li ser Kurdan ferz kirine anha hatiye red kirin. Ez deng bûye didim godarî kirin kerem kin. Eval noşe baş sıra borîz. Eval dizanin îro hevdîtinek Şamê hebû hevdîtinê encam negir tu tiştek ji vê hevdîtinê derneketiye. Hikmeta Daişa ku Şamê hatiye avakirin tamamîlen helwestên wê û daxwazên wê ew e ku îrada gelê Kurd gelê Bakur û Şiratê Sûrî bişkêne û her tiştî teslîm bigire. Ji bo wê hêdî ji vê saetê şûn de ji vê deqê şûn de her kesekî xwedî xîret, her kesekî ku xwedî şeref, her kesekî ku xwedî wijdan, her kesekî ku dilê wî ser vê axê dişewite, her kesekî ku dilê wî li ser bedelên 14 sala û 14,000 şehîd dişewitin, ew ê dest bi vê çeka xwe û dakeve kulana kulanê xwe biparêze. Hêdî roja seferberiyê ye. Milletê Bakur berê xwe da Kobanê. Ew ê milletên li Sêbînê ji berê xwe bide Qamişlo. Bu Kurdin Kurdistanê, Kurdên Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, her Kurdek li her derê her kesekê ku xwedî xîret wê her kes dest bi vê çeka û li her derê li pişt hêza xwe bisekine û her cihê ku êrîş li ser hêzê me were pêşxistinê wê derê gerek bê duşkirin her kesê ku dest bi ji tifekê lazim e ew şortê bê rakirin. Yê ku li hember hêzên me li hember gelê me ev tiştê ku heta niha çêbûyî ji niha şûn de gerek bê girtin û em derbasî berxwedaniya bi giştî, hemleya giştî, seferberiya giştî û xîreta giştî, destrakirina giştî û şerê giştî bibin. Em ji hemû gelê xwe taybet ji hemû malbat şehîda daxwaz dikin ku her kes tevlê vê seferberiyê, vê berxwedaniyê û vê tekuşîna rûmetê a mezin bibe. Bank ev hevanno ev banka lezgîne ji Kudrê hatiye nizanim ji Rojavayê Kurdistanê hatiye anha belav dibe li her derê. Yani êdî agahî ez dibêjim qey rast e. Hevalê me jî dikarin piştrast bikin. Ev agahiya ku anha ji Rojavayê Kurdistanê ji me re hatiye. Hûn zanin li wê derê anha hem elektrîkê me hem înternetê me danûstandin çê nabe. Bi sê çar hevala raketim tekîlî ji sibê heta niha rewşa herêmê dişopînim godar dikim li hesekê anha hinek metirsî heye li wê derê hem ew zîndana ku Daişî lêbûn bi temamî hate desteserkirin ji aliyê çetên dewleta Tirkiye ve ew Daişî hatin berdan di nava kêf û şahiyekî mezin de malbatê wan jî anha kamp bi temamî ne di kontrola wan de be jî qismekî ji wan malbatan revîn ji wê derê derketin. Lê anha nûçeyên divî warî de hevan ez acîlen ji wara pêşkeş bikim paşê tiştekî bînim bîra we hevalê me rojnameger Faysal Dağlı nivîskar rojnameger Faysal Dağlı saet 21 de mîvanê min e em ê helwesta me Kurdan şîrove bikin rewşînbîriya Kurd ji Ewropê ve dostaniya me ya bi Tirkan re dostaniya me ya bi Ereban re wê çawa bibe statûya Rojavayê Kurdistanê wê çawa bibe ev heremên Kurdan ku anha di destê me de mane ew cî zer ku hûn dibînin gelo ev der wê bigihêje statûyekê fermî gelo wekê Kurdistan were pêna sekirin û gelo Kurd madem ki li Şamê li hev nekirine gelo îhtimal heye ew ê serxwebûna xwe îlan bikin. Di vê naberê de ka ez hema dest bi agahiyan bikim paşê di naberê de ez ê tiştên mühim hebin şîrove jî ji were bikim. Fozla Yusuf çawa ku anha we li ser ekranê dît hevanno divêje divê milletê me
hemû ihtimalan bide berçavan jê re amade be. Banga lezgîn heye. Gelê me ê Bakurê Kurdistanê divê berê xwe bide Nisey bîne. Berê xwe bide Sûrûcê li ser sînorê Kobanî. Rojava dibin êrişekê mezin de ye. Kurd têne qirkirin. Ciwanên Başûrê Kurdistanê, gelê me ê Başûrê Kurdistanê divê berê xwe bide Dêrkê. Ser sînor. Sînor derbas bibin. Roja parastina rûmeta netewî ye, dibêje Rêzdar Foza Yusuf. Endama desteya serokatiya PYD bang li hêzên Kurdistanê kir ku seferberiya giştî ragihînin li gelê Rojava ji gelê Rojava jî xwest li hember îhtimalên xeteriya qirkirinê ji her tiştî re amade bin. Foza Yusuf di parvekirina xwe ya li ser X'ê de got li gel ragihandina Agirbestê ji hêla hikûmeta Şamê ve lê ew ne girêdayê sozê xwe man. Wan paşguh kir ev Agirbest. Li Şeddat, li Eyn Îsayê pevçûnên pir dijwar hene. Lewma jî divê gelê me li hember tevahî ihtimalan amade be çek û sîleh bigire destê xwe em bang li hêzên Kurdistanê dikin ku seferberiya giştî ragihînin. Ji ber ku Kurdên li Rojavayê Kurdistanê bi xeteriya qirkirinê re îro rûbirû ne. Di vê naberê de Qesedê jî ragihand ku girtîgeha Şedadê ji bin kontrola hêzên me derketiye dibêje. Girtîgeha Şedadê hevano hûn zanin dê hezar girtiyên Daişî li wê derê bûn. 10,000 be, 5,000 be, 7,000 be. Ez wî sedî sed tam nizanim hejmara wan. Lê ji kontrola Qesedê derket, anha di kontrola evê de ye. Hêzên Şamê de ye. Baş e? Qesedê ragihand ku ji saetên sibê ve komên çeteyên hikûmeta demkî êrişê girtîgeha Şedadê ya Başûrê Hesekê kirine ku têde bi hezaran çeteyên Daişê hene. Şervanên Qesedê gelekî caran êrişê wan têk birin, bi qasî neh şehîd jî dan, lê niha girtîgeh bi temamî dibin kontrola hêzên çeteyên dewleta Tirkiye û Şamê de ye. Navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê diyar kir ku girtîgeha Şedadê ji bin kontrola şervanên Qesedê bi temamî derketiye. Di wê daxuyaniyê de tê gotin, ji saetên serê sibê vir ve komên Şamê ê dewleta Tirkiye baweyekê dijwarî êrişê girtîgeha Şedadê kirine ku têde bi hezaran endamên rêxistina Daişê ê terorîst hene. Şervanên Qesedê bersiva van êrişan dane. Gelek caran ew êriş têk jî birine. Ji bo karesatekî ewlehiyê çênebe bi dehan şehîd birîndar jî çêbûne. Tevê ku zîndana Şedadê 2 kilometre ji baregeha koalîsyona navdewletî ya li herêmê Dûrê jî li gel bangên dubare baregehên hêzên koalîsyonê müdaxale nekirine. Bêdeng mane. Em ji raya giştî re dibêjin ku girtîgeha Şedadê ji bin kontrola hêzê me êdî derketiye. Berpirsiyar ne de destê me daye berpirsiyarî. Hevano, navenda çapemeniya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di derbarê rewşa dawî a êrişên komên girêdayî Heteşê li ser girtîgeha Eqtan ya li Reqayê de jî endamên Daişê li wê derê ne jî daxuyaniyekê weşandiye. Dibêje ji sê rojan ve hêzên me hevkariya xwe ya bi koalîsyona navdewletî re ji bo veguhestina girtiyên rêxistina Daişê yên li girtîgeha Eqtan ya bajara Reqayê ber bi deverên ewle ve domandin. Lê koalîsyonê li gel sozên dubare heta niha tu gavekî pratîkî di vê çarçovê de navêtiye. Erka xwe pêk neaniye. Goh nedaye gotinên me. Di pevçûnên berdewam de êm bi komên Şamê re êrişê girtîgehê dikin, hêzên me bi erkên xwe yên parastina girtîgehê dewam kirin, arê li ber tevlehebiya ewlehiyê girtin, ji ber van êriş û pevçûnan heta niha neh şervanên me şehîd bûne. 20 jî birîndar bûne. Di gel rewşa ewlehiyê ya xeternak pevçûn anha berdewam in. Daxuyaniya Qesedê bi vî şeklî hevanda. Şiyariyekê we heye deng meng temam e ez hema dixunim hevano di nava bültenê de nûçeyên deqeyan dawî niha nûçeya herî giring Şam e ez bînim bîra we viya daynim ser ekranê niha Mazlûm Abdî vê serê sibê beraya Amerîkayê bi navbenkariya Amerîkayê çû Şamê li wê derê xwestin ew peymana ku doh mejwara pêşkêş kir li wê derê ew peymana 14 xalî Mazlûm Abdî ew îmze nekiriye ew red kiriye daxuyaniya Mazlûm Abdî heye sozawî heye em ê destkeftiyên milletê xwe heta dawî biparêzin em ê rê nedin ku milletê me mafê milletê me were bin pêkirin.
آنها لروجاوی کردستان چقاس عرب عشیر ایل و عشیرین عرب هنه جنوا قصده و قتیانه در باسی آلیه چتیان بونه. نها هرمی کود دستی کردان دامانه هرمین رسن ای کردانش خواه. قسمه کی حسه که قامیشلوی کوبانی دیریکه. سری کانی گری سپی جخواه بریانها دستی هزین دولت ترکیه ده بو. افرین بریانها دستی هزین دولت ترکیه ده بو. آنها حال حاضر هوانو از بینم سر اکرانه تنه حسه کی مایه قامیشلو مایه دیریک مایه تبی کوبانی مایه. تشتا که هند بینن اوه. اگر ملت کرد بکاره به قد نبه وان هرمی خواه بپاریزه. جبو وان هرمی خواه بکاره به ستاتویه که به دست بخه. یعنی ننرن کوبانی 250-300 انسان لوی هرمی دجیل. اف دور ayde Kurdan'e lüvederi pergala Kurdan heye normal hejmara insanın li Kobani baqasi hejmara Türkiye'nin li Kıbrıs'ı. Kobani bir tane seri xwah devlet bune haq dike. Ev jî herema haseke Qamişlo derikiye. Ev jî herema Remelanê Sêmalka Deryê Sînor ku derbasî başûrê welatê me dibe. Em bidomînin em hinekî hestiyar tev negerin em xwînsar bin. Naha Lindsey Graham heye. Lindsey Graham hevano dostê me ê Senatoya Amerîkayê bang li Şamê dike. Eger hûn goh nedin min hûn ê poşman bin. Ji ber ku Şam goh nade wî jî li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kiriye. Ji ber lêborîn dixwazim. Em binêrin banga Lindsey Graham ê dostê me çiqas dikare encam bigire. Ji ber ku gef û tehdîtekî ciddî ye li hember rêveberiya Şamê. Eger bi vî awayî bidome rêveberiya Şamê pir zêde emirnake li ser hukm namîne. Yani dikare hilweşe têk biçe şerê navxweyî dikare zerarekî ciddî bide wan. Ji bîr nekin hevalno anha ji ber rewşa hessas ya Rojavayê Kurdistanê êdî tu tirsa milletê me nemaye. Ne pêvajo, ne hassasiyeta Tirkan, ne tu tiştekî wan. Îro ji 7 salî heta 7-8 salî milletê Tirk li çepikan dide ji bo van çeteyan. Milletê Tirk, dewleta Tirkiye Tayyip Erdoğan anha gotinî wî hene li çepikan didin. Serkeftina artêşa çeteya Şamê pîroz dikin. Serkeftina artêşa xwe ya diqirkirina Kurdan de pîroz dikin. Tayyip Erdoğan dike. Çawa ku Devlet Bahçeli beriya sê rojan kir. Bana insanên bêbextin. Bana dijminahiya xwe ya li hember Kurdan pir zelal nîşan didin. û ser da jî dirrûne. Wextê ku radibin êrişê me dikin, mafê me înkar dikin, gotina birayê min Kurd bikartînin. Bana ew qas bêexlaqin. Senatörê Amerîkî Lindsey Graham di derbarê pêşketinên leşkerî yên hêzên hikûmeta Sûriyê ên ber bi Bakur ve hişyariyên pir tundan. Graham ragihand ku eger operasyon ber bi bajarê Reqayê ve bidome, ew ê daxwaza sepandina cezayê gelekî giran bike. Xuya ye dostê me hê nizane ku Reqa zû da çûye nîvê Rojavayê Kurdistanê ji dest çû pê nehesiyaye. Ama halbikî ev peyama wî beriya nîv saetê ket Twitter'ê. Xuya ye rapor jî ra dereng diçin. Naha ekiba Amerîkayê ev ya çi nîşan dide? Binêrin Lindsey Graham hevanno şêwirmendê herî pêş ê Donald Trump e. Yani hatta hin derdor dibêjin hukmê wî li ser Donald Trump heye. Ê ku Amerîkayê bi rêve dibe yek ji wan ev e. Lê çi ye? Ev ekiba Amerîkayê ya li Rojhilata Navîn ya li Sûriyê xıyanetê li welatê xwe jî dike, xıyanetê li Kurdan jî dike, xıyanetê li prensîbê mirovayî jî dike. Ev ekiba Amerîkî ya li Rojhilata Navîn bi pêşengiya Tom Barak ku bû bela serê Kurdan anha agahiya rast nade Amerîkayê. Ji ber vê yekê Lindsey Graham dibêje min agahî negirtiye. Heya min ji meseleya tunê ye. Graham ragihand ku eger operasyon ber bê bajarê Reqayê ve bidome
ev daxaza sepandana cezayên gelekî giran bike. Senatör Graham Balkşan serveyekî ku rayadarên li Sûriye goh nadin şiyariyan. Wisa diyare ku li Sûriye tu kes goh nade min. Yan jî berpirsên din ên hikûmeta Amerîkayê goh nadin min. Yan jî ekîba li Amerîkayê goh nade berpirsyarê din yên Amerîkayê. Wisa dibêje. Eger ev rewş wisa bidome wê ne tenê cezayên gelekî giran wê di eynî demê de em ê tekiliyê xwe yê bi Sûriye re jî di ber çavana derbas bikin. Wisa xuya ye ku li Sûriye kes goh nade min yan jî goh nade rayedarên din yên hikûmeta dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Eger ev berdewam bike ne tenê ceza hebin ew ê bi domderî zirarê bide tekiliyê navbera Amerîka û hikûmeta nû ya Sûriyeyê. Eger hûn difikirin em ne ciddî ne dibe hûn ê bibînin ka di karê xwe de berdewam bikin, di wan êrişê xwe de berdewam bikin, hûn ê encamê bibînin em ê çi bînin serî we. Eger hûn ji van axaftinê me eger hûn bawer nakin. Min hewl da ez ji hikûmeta nû re adîl tev bigerim. Lê xuya ye ku ew li ser gohên ker disekine. Goh nadin me. Ger hûn dixwazin li Senatoya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re pevçûnekî çêbibe, zirarê bide tekiliyên Amerîka û Sûriye karê xwe de berdewam bikin, komkujiyê xwe de berdewam bikin. Eger hûn dixwazin tekilî xilas bikin, rawestin û vegerin. Yani eger hûn dixwazin tekiliyê bidomînin, bawer dikim şaş hatiye wergerin. Eger hûn dixwazin tekiliyê bidomînin, rawestin û vegerin. Ez hêvî dikim ku hûn baqil tev bigerin, rêya aqîlane hilbijêrin, dibêje Graham. Aniha jî nûçeyekî hatiye ez hema ji we re pêşkêş bikim, temam e hevana. Ez ê paşê ji we re bêjim. Niha di vê naberê de Erdogan çi dibêje? Ev însanê ku aniha em peyama wî dixwînin pêvajoyê birêve dibe. Bi Kurdan re qaşo destê dostaniyê derêjê Kurdan kir. Bi temamî gotinên sexte bikartîne. Tayyip Erdogan dibêje em ê mîna doh îşallah di paşeroj de jî xelkê Sûriye bi tenê nehêlin. Civîna kabîneya Serokkomariyê di konferansekê rojnamegeriyê de axivî. Di civîna kabîneya îro de dibêje me pêşketinên siyasî yên derve bi berfirehî guftugû kirin. Ji bo ku Tirkiye vê dema bahozî bê qeza bê bela derbas bike em li ser tedbîrên zêde peyivîn. Êwan heye tunê tedbîrên xwe difikirin, hasasiyetên Kurdan kes nafikire. Dema ku pirsgirêkên heyî mezin dibin, her roj hinekên nû lê zêde dibin. Pergala navnetewiya li ser bingeha rêzikan hem birîneke kûr xwar û hem jî rûmeta xwe ji dest da. Em bi lez ber bi ez behsa Rojavayê Kurdistanê ez wê derê bixwînim. Ji ber ku behsa mijarê din jî dike. Tayyip Erdogan dibêje pêşketinên dawî yên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê behsa Rojava nake vaya gotina min e. Yani pêşketinên dawî li Sûriye ji nêz ve dişopîne. Em bi baldarî ji nêz ve her pêşketineke li Sûriye dişopînin ku dîrok, çand, şaristaniyeke me ya hevpar heye. Hevano bi destûra we ji başûr deqekî hevano aniha ji Rojavayê Kurdistanê hevala Bêrîtan daxivene wisa? Bele Bêrîtan Îrland. Tamam. Serçavê min. Ez aniha te dikirim weşana zindî. Nûçegihana Ajansa Hewarê me. Tamam e. Aniha bi qasî 3000 hevalê me zindîl te temaşe dikin. Em li benda dengê te nekeremke. Em wek rojnameger bi rojane em dinivîsin. Em dinivîsin kes nabîne li ber çavê Amerîkayê îro di hepsa Daişê. Ew Daişên ku dinya hemû qetil kirin
لبرچاوی امریکا کیلومتر که جی نبو همو سربس هاتن بردان نه حوالی مزیده تلو شهید کتن جبونا کو نهلن اف چتین داعش در کبن او چتین داعش لحظه که هنه او جنین داعشی کو هینا زارو که وان بجوچ کن ببو کن لاستیک بوان ددن سرجه کرنج بو فیری کشتن آمه ببن ایرو دن بردان هاتن بردان او چتین کو داعش ین کو ترکیه شاندن افرش ایرو هاتن بردان گل روجاوای کردستان دبن قتل عامه که ده آگاهی هنه کو شربان این دست وان ده دینا قتل کرند دینا سرجه کرند بریان هاجی دیسا شربانه که ما کو دست وان ده سروی حاجه کرند دشن للرقاية لجيه كو داعش أو دوار النعيم يا كربو جيه قتل عامة وسرجة كرنان إيرو دهو دجنين كرد تاني دجنين سبيل كرد لور هاتن سرجة كرن قال كردستاني اگر هون بیرومتیه هل بجیرن یه باشوری کردستانی هم بیرومتیه هل بجیرن باکور کردستانی گزاروک ود کوبانه دا جان خودان هون خوینا زاروک خوا لعرده بهیلن کو هینا جنازه زاروک ود کوبانه نه اگر هون خوینا وان لعرده بهیلن هم بیرومتیه خوا بجین اما برومت خوا بمره ام گلوه برومت خوا بمره نه سفر بری هات اعلان کرن هر کس آنها دنج مرهات هر پیمان کل شامه چه نبونه جهوال مظلوم عبدی خواستنه که هر تشتی تسلیم بکن گرتی من حال الرقایه کود دست وان دا وکر رهینه لهم ما بکارتینن لهم بری هر پیمان بکارتینن گرن او بیلا او اند حفظ الرقایه دا كلها لهمبري لسرها فالمظلوم مكز دختر كي بكارتينن بخوازن كو روجا باي كردستاني بگشتي تسليم بكن او سفت پیمانا کو بریاد دروجاجی چکرن درباز نبو قبول نکرن حتی انها شر نسکنینا از را بغندن مزیرس ندکم دستاری در روداو کو ایرو گوتبو کو لرحمه لگل پیمانجی جزیره شر اعلان کریا ما چما شر اعلان کریا ویگلی چما شر اعلان کریا برکو تا قتل کرن جبركو لشدان شرح بودماكو أخذ بيمان لحيدي شر نسكني تشرين كات أو أهوال المينكو جاني خال صار تشريني جبركو دما بيمان كربوناوي حتانها جدو حتانها شر نسكنيا قال مجبورة أبروجنا مجالكم بس أو تشتتي نابي أبروجنا مجالا نابي أبزاروكا دكتوري دوشيك مقصودة هذا الإنفاذ كذا نابي أبروجنا مجرى نابي أب دكتورة نابي أب نويسكارة إيه نشتكي هم مجبور النفس أخوة بباريزن قال روجا با بخش باكوري كردستاني ما از باجار يواني ما از بان لوان باجار دكم شرف أوا ناموس أوا تشتوا إيرو البن بيان ایرو کرد حقو بزن روزا بچو کتب بحثین نکه کو بیش شرفا محیا روزا بچو هر در هره روزا بچو باشون هره چته ستون دخون کو هرن هولر کو هرن زاخو ماوی بسکنن اب چتانا ایرو من صبح هونن ایرو هم تاشته بن هونن صبح فرابین بن لعمی تسلیم نبن از بخوک روزنامه گرکه دما بزنم از بکبن است از بخواد فیشک کل سری خوشم از بخواد خود بینای که دبا بیجم بلا گلی می کرد وسا بزنه همه حوالی من خطریه دانه روزنامه گر دکتر خواندکار از تشتکی بیجم ده لرقای چه پاسین خواندکارین کرد کدام جرقای دزبرین راستی ریشه هاتن چند پاس گهان دو پاس وندانا مثلا نقصدية مثلا نفجكة مثلا نبرزانية مثلا نتشتكى مثلا ناهي لن كرد بدن خدي تشتكي خواندکار رواندنه دو پاسن خواندکار نخویانه وندانه از خواندکارین جن و خورد جوان گل رقای دو خواندن هاتن پاس وان هاتن گرتن چند گهانمه دو نگهانمه بلا هر کس بزانه از نزانم از چقا بیجم جی راستی حوال بدران از چقا بیجم و ایچ همه اوله بیانی از نزانم از چاو ام نوچه چه دکن دنیا بیدنگه ام نوچه دبیجن دنیا بیدنگه ام دبین ام ترس نخن ناف ملت دی اب راستیه دبین آنها
روجاوای کوردستانی سفربری اعلان کرد هر کس دبیر کلانی خوابه هر کس کلانی خوابه پاریزه ملت زاروک جن زلام کال فرق ناکه کاله که مدهو بیر به اشکنجه چوا بیرومتی لید کرن مثلا ناوه ایریم گهانه داوی بلا کرد وی بزن هوالا بریتان بله آخفتنا تپر به باندوره یعنی لخوا مقاطب مازوم عبدی وگه حوال بدران از کسکی بیجم از کسکم کو سه خوشکی من بشر براتی دا شهید کتن دبر بشر براتی دا شهید کتن بز بیان کردان هم کرد ایدی اوانا درس در خنجبانا هم درسه در خنجبانا ولكن يكون ما بري كيرنا لهم برهفدو دبي عن درسي درس الجبانة نبو عم بكن كين لهم بري هفدو دبي عن درسي درسن إيرو دبي كرد ببنياك إيرو نبن إيدي جارك دم بيويسناكا ده درباره مازوم عبدی ده مخصص بپرسم هایته هیه وگریه روژاوا یان لشامیه هیجی یا اون چه و پی حسیان کو باسي كو دنگي هاتنا بلاف كرنت اول مازوم عبدي لشامیه لی پیمان چه نبونش برکو دنگ کشماره هاتن و که بیجن گوتی هر چطه تسلیم بکن ایرو حوال مظلوم به فداییانه لشامیه دکارن بگرن دکارن قتل کن دکارن هر چطه بکن ذاتن دما ایرو حوال مظلوم چور ترس کدلی محمویان جبر ام وان ناز دکن هر مجیه دولتا ترکیه کو شیخ سعید خنقاند هر مجیه دولتا ترکیه کو همو کرد بریا 100 سالی خواپاندن هر مجیه دولتا ترک لفره کسی ما پر رپورتاج کری یل الشیخ مسعود دبیجن هفال اب بترکی داخبن اب عربی ندزانین یکو دست پیک ایرش کرن دتام ینکو هاتبون تقاندن دا آلی ترکا و داشته درکتن هون دخوازن چه ببینن ترکی خوش دبن ایروجی درکتن حنکی خواب مدکن وای نزدت کفتیه گلی کرد لوی داره بی هون چه ببینن حنکی خواب ودکن اگر روجابا چه نبه اگر روجابا به قتل کرن ای با کور باور دکه و تشتکی بکه دستیمی باور دکه راستی ام گد بین حوال مازم عبدی حتی نها نهاتی هرمین روجابا حتی نها نهاتیم دست وان دیا یعنی هفکرن چه نبویا دنگن کو نهاش مراش راگهاندن راحتن جگل راحتن لسر گروبا حوالم گوتی حوال هف پیمان چه نبویا انجام نگرتیا هوالا بریتان و بخواد دنگ مازوم عبدی نبیستیه هنگی چویه شامی ما بخوان نبیستیه ایرو حتی ما گو بلکی نچجیش برکو ام دزانن قوم شویوانا ام ترکیه نازدکم ام مجیه ترکیه چطور نفقز با عقلم چطور نفقز بتجربه نکو دکشتنا مدن نفقز بتجربه نه ام مجیه 100 ساله کو خوینا کرده بدخوان وفهم كير قال فهم كير إيرو دنجي حبال مازوم عبدي نهاتيا تاني قوتنا ملوية داريا الشامية وها قيمان تشينا بوياش بركو جمازوم عبدي جهبالي ريبا بريد خوازن حمورو جابا بيت تشتك تسليم مكن ايوه چاوا ببا تاكي 20,000 شهيد انكو مدفرد الهمبري وان چتين ناف نتوية داعش داعش چتين هذا ناف نتوينا لبر چاویان هاتن بردان لبر چاویان مداخله نکردن چطای آجی ایرشی وان نکر ذاتن شبرکو تفقینه وانا چتین وان آوا کرن لحنبری رشلاتا ناوین جباکو خریطا رشلاتا ناوین بگو هرن وان آوا کرن ام ایرو مل برچا بخدید کو امریکیا لوان دنیرین کو کواليسيون لوان دنیرین و حوالی مبچتا را شرد کرن حتی کو شهید کتن جبو چتا نکبن آوا گل لیدر کتن حوالی ما شهید کرن لیدر کتن جبکو بحزارانن همو وسانن همو داعشن هذاك نابنا توية دبي هركز بزانا داعش وانا باكرية وانا باكرية تشوف وان كمياسات جد صدام راشاند هوالا بریتم متخصص از وی بپرسم هزین کواليسيون و پیش تفق نکر بود که ناو هلوسته کی وسا ربریا خسر قد فرق نکر جه هلوسته وانا هناك ببخت هف دیگرم شکری ددنال یدن اول بدران ربریا خسر ام کرد ما بخوا تجارة باوري وكس وكملت بهذا نابنا توي نانينا هما هنا اتفاقين كو هاتن كرن هنا كوين هاتن كرن يعني قال لي كرد قوما أفقس بردين دايا
الدنيا أفقد خيانتي لمناكم إيرو خيانتا نابنا طويل ما هات كرن كو حوالين ما جنين ما أو كتن جوانكو مرف دل ند دالي بنيرا خورتين ما دبر ويدا عشيدا از إيرو چون گورستانا قامشلو از إيرو چون مگو بلكي هم جارك داوي حوالين خوين سر گورستانا دبينن من وي گورستانا ري أو جواني ما مرف دل نادا لي بنيرا كو دانا قتل كرم دستي بيدا عشي مگو بلكي بچك دنيا كوان سنين داخل همر جيهاني كرا سيپر مگو بلكي بچك وجدانا بي جيهاني هبا ليه مخابن بواكو بريا 100 صالات نبو إيرو هينا خرابتر تنيا ما أفهمكر ليه قد تنبو ما باريا خبوانانيا نهاجي بجحنمن بلا بجحنمن جوكا أمي لفربن حتى كو أم دمرن هم جبر درنا كبن يعني وي جنازه ما بهله بكن وقت هبالين مد جنازه مد بنايا دا باويجن يانا ميسر كبن وقتن تچاره يا كردانينه إيرو روجاوا رومتا كرداد كاريزه خود خوابی دنگ دکن باکوی کردستان رابوی ساغبن بس هینا دوی رابن او گلی رابوی پرکیمه دوی بنده وکا کوبانی دوباره با کوبانی دور بیچه دیا هوالا بریتان تو که روزنامه‌گر تباسا روداوی کر تابی مجی شوپاند یعنی سری حتی نها هلوستا روداوی نخرابو یا راستی لی او نوچیه کو تباس کر حقیقتا خراب بیه راسته تو هلوستا چاپمنیا ما یا اروپا یا باکوری کردستان یا باشور بگشتی چه واد بینی یعنی ام برسوا ما ترید که یعنی هلوستا ما ترید که ملت راکن سرپیا راستی اول بدران دما کروداو وانا زمانی خوش کنج بونا شیخ مقصود از بخشاشم جبرکو هرتم وی علی ندیدن باشه من زمانی وان فرق کرد تستک هبو دو عشیرن دو ارتش عربا ایرشی کرداد کرد لی بخواد دست بکی دل شیخ مقصود یه ایرش دکرن نکرد بون نه عرب بون یه ایرش دکرن اوین شعبیون کشان دیگن ین چچنستان نزانم چه اوانا بعربي نزانين باشا شكرن وانا زمان راغ هندنا ما باشور هم بس ندكن اري راست او كردن شبه بلا كردن ليه دفي زمان خدي قاتكن قال لي باشور از دسلاتا تشتكي ناخذ همج قال دخازن قال لي باشور بالرومته قال لي باشور بحزارة شهيد دايا بأنفال هذا شهيد دايا هم دسلاتا تشتكي ناخذن جبركو إنزايا وانجي لكيلك تركيا وقطر كو بخوينا ما بدخل بني وانبو ويا بحب أبين ذاكربو هم تشتكيش دسلاتي ناخذن دسلاتا باشور دسلاتا باكور بارتيين سياسي وردا هم تشتكي ناخذن هم بان لوجدانا كردتكن هم بان لقلي كردتكن قال كرد برابا قال لي باشور يفدكات يبرخدير برابا قال لي باكور يبرخدير برابا في ايدي رابن ابي باجو اكو وان شكري كو ريبرتي راستا بلكي خوستبكو وجدان الاشتيه شبكه دزانبو افكر وي ورا سري كردان ليه برامبري وي چهات داين برامبري وي كشتن هات داين برامبري وي قتل هات داين نامين وش بروجا بهاتن يربر دبيجا خود شر بكرن نكبن شر قوم هو كيال دجيوا لين مخابن الرقم اكو دمج در حفر هزي ما خكشاندي هنا نكشاند بون لوان خستن هنا نكشاند بون هوالي ما خستن قاشو هبيمان شكربون وي در حفر تسليم بكربان وباشي ويلش در حفر بكشيبان در حفر ذات جبا حلبي هاتبو قرتن كوريدورك بو دمك راجين كات هوالي المجبونة قصة دجبونة كو خبكي هنا جبو خبكي هنا حلبي قال حلبي او كوريدور بكربو ماجي قلت ما او هريم قال عربه تمام من يعني قصدي ودكاره بدا قال وسع الفكره قال جو دكاره الحفره بدن جبالكو زاتن جبو تشتك استراتيجي جبو حلبي قرتبون قبل وركرن كومبلوي دماكو وان هنا كنا كشاندي رشكرن باشا نفكني باشا كدن تبقى بيرن عرب ينقو قال لي كرد فروت بلا ناني قال لي كرد قرقاوان بمينا قال لي كرد فروتن ينقو حمو عرب نوصانا هناك حوالي ما عرب راس أنا هالجمنا حمو عرب نوصانا كوربون هنا قال لي عرب هنا الجمنا ليه أخشيرن كو تركا فرقستنا دغيوان أخشيرن كو
تركا بحركرنا دبيوان أوانا تبقى درابون هوالي ما تلكن بزاني أستشتك بيجم لحتى كيد بيجم قصدكم فجيدك زرا ما شانين داعشينا سلاح دستيوان لنا بسلاح أيرشي قصدتكن قصدا دم كود خواد خو بپارێزە دبێن وای سبیل هاتن کوشتن هون چاوە سبیلن قەدەغەیە دەرکردنە دەربە هەیە دەستێواتە سیلاح هەنە ئەم چاوە سبیلن کۆمپلۆیەکە ئەف هەموو کۆمپلۆیە حەسەکێ دوود گوتن عەرەب تێنە قشکردن هەبە لە حەسەکێت گەرم هەبە چ هەیە چ چێت بە ساکینە تشتێک نەن ئەم ڕوونشتینە ئەم پاراستنێدەن ئەف کۆمپلۆ هەنە ڤیدیۆیان کود ماڵ دشەوتن پارڤە دەکردن وا ماڵێ مە دشەوتینن یاز هەبالت گەرم هەبالێ ڕۆژنەگەر چ چێ بوویە دەبێ بە تشتێک تنە شەڕێ تایبەت شەڕێ دەرەو ئەم وەک ڕۆژنامەگەر ئەم نکارن دەرەوە بکن ئەس نکارم نوچێ دەرەو بدم لێبانە وجدان نینە هەر جور نوچێ دەرەو ددن دیمانێک و لە من بجێگرتنە دەبێژن دێر حەفر دیمانێک و هەیە بەریە چەند ساڵە گرتنە دەبێژن نزانم ڕقا یعنی وانا بشرط پسیکولوژیک بشرط پسیکولوژیک شر خودان مشاندن ناول دوی با ترکیه ناول دوی استانبول من هر کس بزنه حتی مثلا برتن همو چتین دولت ترکی همو چتین دولت ترکی دولت کو بسطالانه دشمنی گلی میان بلا ایدم بزنن هم خلطیه بري 100 صالي لكن كو عشيرين ما ينكردوا هذا من الكلاب عثمانية ساكنين كو هنا كو حتى انها ترك بجين بلا هم دخلتين لكن اني دبي عمل جموان نسكن هوالا بريتان اسفهم دكم دولة ترك خودي تجربية دشاري لهم بر كردان ده هم بچاپ من يخواه بشاري تايبت اي بسيكولوجيك بعسكر يخواه لجمع كرداتش تكوتي رخ نكرن شخواه اوه چاپ منيا ما چاپمنیا me hema bêje bê seriye bê organizasyone pêşte nafikire nabîne ne xwedî siyasetekî ku bikaribe pêşta bibîne xwe amade bike hasasiyetên pêvajoyê pir zêde li ber çavan digire ew jî heye em nêwerin di televizyonê xwe de behsa em dewleta Tirkiyê hikûmeta Tirkiyê rexne bikin yani ev hemî jî dibe sebeb ku em di şerê psikolojikê dewleta Tirkiyê de em têk diçin weke çapemenî dibêjim. Çünkü di medya me de em pir zêde hasasiyetên Tirkan li ber çavan digirin, hasasiyetên Ereban li ber çavan digirin. Yani hasasiyetên Kurdan hatine ji bîrkirin, dibe em hinekî vegerin xwe rex nebikin. Kengî divînekî çapemeniyê çêbiye rojnamegerên Kurd hatine cem hev, kengî rojnamegerên Kurd hatine xebitandin, yan jî perspektîvekî brîfingek dabin wan di derbarê siyasetê de, di derbarê vî şerî de. Ew jî kêm e rojnamegerên Kurd nayîne agahdar kirin. Problemê me ê navxwayî çapemeniyê heye berîtan. Em fêm dikin. Em ez bi xwe wek şexsî dibêjim. Ez çima em çima wisa nûça çê dikin. Ji ber ku hîna baweriya me heye ku gel hevdû qetil nekin. Ev planên nav netewîne. Niha hêzên Iraqê hêzên xwe şandine li ser sînor. Yê van Daişan bibin Iraqê wê bi Heşdî Şabî gelê şiara bidin şerkirin. پلانê wan evin wê Iraq jî tevlî bikin mesela ne tenê bire wê vana derbas bikin niha gelê Iraqê hêzên Iraqê hemû ditirsin ji ber wê ji ber ku hîna em dibêjin ev gel dikarin bi hev re bijîn em mecbûr din û çê xwe de hesas nêz bibin em mecbûr bibin ku bêjin bila xirabî ji me neyê bila xirabî ji me neyê bila zimanê me gelên derdorê cîranê me neyêşîne لانه وانم كنت خوازن جلا بكن دجمن وباشا جي دولتو كان بتشوف للروشلاتا نابين شي بكن باشا كيجان نقوري وان نشا وي بيدن تهديد بكن ام لهذا بينن جبر وي ام حساس نزبن جبركو ام ناخوازن خوين برجا جبركو ام ناخوازن تركا بكوجن ام ناخوازن عربا بكوجن جبر وي زمانه ما ام حساس تاك دگرن ام ايدي دما نوچت نويسن ام سيچار هوال دبيجن كا ام چاوا بنويسن ام افجي هيا ما وكس وك راغهاندن وك روجنامه‌گر پلان ناولتوي ما قالكي باش نخوندن ما نفكري كو و كومبلو يعني نهي جوت من هيل بجي كردا
به ایران کنه من نفکری کو و کامپل شان والے دوباره بکن راسته ما حتی به آسته راست خطری مدزانه بو هنه ما حتی نفقد نقاش دکر مدگو اوه شر کرد و عربا درخن اوه شر کرد و عربا بزانه بون درخن اوه بزانه بون بکن ویتشته ما دفکری لحر تشته ام دفکرن ام نکا بکرن وچه جبر وی ام پر حساس تبگریان جبانا کو خرابیش آلیه من نه ام پر حساس تبگریان وقت آجانسا هوا رجی و ام تیرا گلک تشتی خواه ام نقاش تگن ام هری دوی داوید بیجن دوی ام گل عرب ام نهیلن اف کامپلوان بگی حس سری ام نهیلن کو گل بجی هف رابن از ایرو چیرو که کشترا بیجم از ایرو چون گل تبقای یکو افرینی بومبره یعنی الافرینی بومبره هاتن تبقای می ایرو چیرو که کلور بهیست من نکاری بکمنو چزانی هفجینه هفن یک عرب یک کرده زام لور چوه تبری چطابویا جن هاتی یفش زاروک یوان بونه دبش بشک بو زلان بریا بشک جنه آنیه زاروک جنه جنا کرد لشیخ مسعود یک شهید کتیه یک دن دستی چطه آدانه و فوترافی وی جه رشاندنش دایی که رشاندنه مدی دایی که پر به حاله هم نویرم بچم بپرسن جیش بر ایشی وان پر گرانن هم حساسیت وی گلیشی دیگره از چوم پرسی اف چی روکا ویج مره گوتن هم دوی مالباته دا رو چلاتا ناوین دبینن گلان دکن دجمنه هف بزانه بون دکن دجمنه هف بونه ببینن بشتی دمک ویل عراق شرشی عوسنه درخن وی گلی کش همان دینی باور دکن بکن دجمنه هف خوین آوان بهبلو بدن رجاندن ام جبر وی حساس تفدگرن ام وک راگهاندن اکو ام شخورت بین راگهاندن آزاد وک راگهاندن آزاد ام نویرن نکارن هرچته بینن زمان چما جبر ام برجواندیه گل دفکرن دبیجن ام دجیتی بکن حساسیه گلی ترکنه لی ایدید بیم بزانن حساسیه مشی هنه راسته حساسیه گلی کرد هنه ایرو حساسیه من روژابایه جبر وی از تبدیل برنامه تبوم جبر از تد شوپینم من روژابای کردستانی تد شوپان لی مخابن بریا چند روژه جی مخواست بخواب دهینم تا منکاری ایرو من رقمات جدید و من تنی گوت یک کسل تا گهدار بکبلا بس ام دنگی روژابای کردستانی بگهینم تا بریتان از پر شابوم یعنی پر سپاس دارم از حقیقتا منتارم ترابو تلفن کرد و تبلی بوی آنها 3500 هوال زندیل تا گودارد کن دنگی تا دیگه باکوری کردستان اوروپای لحر داره یعنی از دخوازم تو تم تبلی ببی اف کانالات یا نه تنه آمنه آم حمیانه آم ملت کرده حتی نتویه منفعت کردال کدری به املوه دارینه آنی بیرامن گلی لأوروپا و آنی بیرامن اف کمپلای اوروپا پرشاندن جوان و سیلح شاندن اف پره کنها به سیلح شاندن و دایوان دولتا اوروپا پره داوان اوروپا اف سیلح نفکه داشت کودر کتن یعنی اف قصگران کودر کتن وان دانی ایرو خوینا ما اوروپا درجینه ایرو خوینا ما اتفاقنا برای اوروپا و ترکیه قطر و هلك هزندن ده او خوینا ما درجینن گلی اوروپا چما رانابه چما وان دلیو دزگه وان ناشکینه چما حساب زوان ناخوازه گلی باکو راست اوجید بن ظلمه ده گلی باشور جی یعنی تشتی کش دسته وان تیده که و دوه هیده که وسا نابه بس گلی اوروپا دوه هون راب نه لازم ریخستنک بیوه بریخستن بکن هستی خوی کردینی هستی خوی ولاد پاريزي هستی خوی نتوی رابن ایدی وی روژی الهام احمد دگوت هزین کوalisyون بخواستنا تو بحث ولات اوروپا که هزین کوalisyون امریکا ولات اوروپا نه بخواستنا به یک پیام اکید کاربون شهر بدانا راوستاندن هم لحلبه و هم جل روزاوا لنکرن به یک پیام اکید کاربون ملت می کرد لاوروپا اگر بخوازن تو زانی بریتان و دری نتیم یک بیه لجنیو ملت کرد بخوازن 500,000 میلیون کرد کارن کم ببن دکارن هفته کیلوی دری قطرانه بنجی یعنی داخوازن خو این نتیمی تمامی دکارن به دنیای بدن قبول کردن به نتیم یک بیت کارن بدن قبول کردن و دم ایدی چته مته دولت ترکیه مرا محتاب نابه یعنی ام دکارن ج چتهان زیاده تر ج سوریه ج ترکیه زیاده تر دنیایش خورا محتاب بگیرن ما فی خبوان بدن قبول کردن وکی ستاتو باشه هیگا چه پشتی کو همو هاتن قتل کردن پشتی کو هاتن قتل کردن ایدی نپیوستن پشتی کو گله ما جوان ما دایی که ما هاتن سرجه کردن
نپیوسته بلا عاجز نکن پشتیوی بلاش با جنازه من نبیشه نزانم چه جنازه وی گلی بلا کس نبیشه تشتک بریتان ایرو تشتکی گل دینجی وامن بپرسم بلا رابط بریتان تشتکی دینجی پرسم نها اوقاس هرم آنا هاتنه داگرکرین جالیه چتیان و ملتی ما تمام این ملتی ما عرب لوی داری قسمه کی زیدن نبن خطریه دانش برکو عرب زمان هف داخفن شاندو کلتورا ما وکیه لی کردین لوان هرمان چته سریوان او هرمن آنها داگرکرینه بله لگوری نچایم کومه بریجی در باز کری لرقا مینا کس پیجم گل کرد یلوی داری یک داویجن سرمالی واندا ایرو جنک هبو کوچیرو کاوش مراحت سبب دا برنا دزارو که ویتانی هنا برنا لپرسینه کس نزانه الکو داریه گل مای لور مایی مثلا نکو قصد لور یا نلوره دبین هونه ببن کوله من یان هونه ببن کوله هونه پیلاوی ما پاقش بکن یان هونه تنه ببن یکو کولتیش خورا قبول کی گل ما قبول نکرش بروی الفا کوچ بری چه بو حمونها لقامشو از لقامشتومه حوالي ما ينديرك القامشو جي نمانا ايدي قال لي ما كان بر يا كوتش بربونا بكفن تيدا دبستان حموها تنا بالا كرن جي پرورده حموها تنا بالا كرن نمايا كوتش ذاتن زيدا الور نمانا بس قال كرد يكو لوين دا ما يجي دبن زختك مازندانا لو ما من قوت او بجنين كرد يكو للرقا يسار جيكر افتشيروك از دبن قيتفين كر لورش تشي دبن للرقا لديكو داعشي او ميدانك هبو لجم دورا نعيم لورتا الرقا يكربو جهة استرجع كرنه دجني الحيالة كشبو قدي كرت بهذا دوام بكم جيكو وكربو بارك وباخشة وجيك قطي عامل سيل كربو بارك وباخشة جبو قال هناك باجي ايش يا اخوة بير بك از دي صادكم جيك قتل كرناوه من جی گلک فوتراف دیتن من گلک فوتراف سرجی کرنه دیتن این نونه ای کهونن از نزانم اما yani fotoğrafın ku pekaninin Daiş'e nişan dedin. Naha nuçek heye dibêje Kurd berê xwe didin Brükselê vê şevê qaz rast ne rastaya nizanim yani heval di şîrovê xwe de wisa dinivîsîn ez hêvî dikim rast be organizasyonekî kecedeki Avrupayê be hêvî dikim wisa be dîkarin bin herin çi qaz rast e birîtan ji kerema xwe re li xwe miqate bûn û însanê pir hêjan e û însanên tu jî hevalê wê rojnameger jî ez bar dikim hûn derdora hesekê ne hûn ku derîne tam nizanim ew jî dibin xeteriyê de ye قامشلو از وقت روزنامه‌گر نهال قامشلو من لپشتی کل حسک شهر گرام ببن نخویا یا هم هرم کود امی بشوپینن از لقامشلو ما قامشلو دبن خطریه دایا هم در ایران نکو قامشلو نکو ویداری تانی هم در دبن خطریه دایا نهال لیه عاجل حسکیه و کوبانه دور پیچه داشت خواهم نکارن هر نور حوالی ما روزنامه گر لور هنه کو بریا مهکه مبهبر خوار و خوار محنت کرن ایرو حوالی ما لور هنه ایرو گلی میکو محموه حوالی ما بهبر لسر تشرینه آنها آگاهی کات حوالی ما اینکو ده حبس رقای ده همو هاتنا شهید کرن دیل هاتنا گرتن و یکو خواستنا خواب پاريزن زاتن برکتنا شر دیل هاتنا گرتن و ام دزانن وی چه بده yani ew şervanên ku zîndana Reqayê dixwastin biparêzin tu behsa wan dikî اره ام بحثوان دکم شبر کو وانا وكرهينا هم بري قال كردانا بدرون عجيلة دخن هفالي ما ينها روجنامه جرجي يك جمع او دقيقه ويج مراد بيجا بدرون على ور دخن بتشاتش ميدانا هفالي ما يكو ايرو دقه داويدا جي بالصاز بستراني خا مورال دانا بيجلي ايرو او انها بلكي ازنها دقه ترى داخلهم هفالي كو ازناز دكم هنا لور انها تينا شهيد كرن نهال ورتينا شهيد كرن بدرونا او چتای داعش د پاریزن و هوالن ما ينكو جيهان حموج چتاين داعش پاراستن لكله داعش قتلتك ايدي قلتلك ام بيجن ويتشبب انا هوالكو ام لور نازدكن هنا هوالن من هنا لور انا هالورتينا شهيد كرن ابدا قيانها هوالا نقو بدروني لي دخن
هوالا تسلیمیت قبول نکر وک قارتك بکار آنین احتمالك مزن ده هف پیمانا يعني ده هفديتنا كو هفال معظوم جي بشار بوي او جي وك قارتك بکار آنین افقاز بشرف او جي وك قارتك بکار آنین چوا و نکشیان جوی داری وليوان بریتان چوا و نکشیان نکارین کتن چنبری نکارین درکر رقا هوالین داوی بون دورده نکارین درکر نکارین درکرن هناك جيگو عمل برخبت يعني براني هوالين ويدري بوتن أمي بفدايل برخبدن شيخ مقصود وك شيخ مقصود قامل برخبدن وريهاتن قشتن وحتى هاجي إيرو جي شيخ مقصود جران ترتيجين هوالي ما ينلور كو يكشوان هوالك من الترنيزة آنها دبن دروني واندا هنا قتل كر از ایدی نزانم چه بیجم از جوان را چه بیجم افلکه ایرو زانی بریارا و امریکا دایم بریارا و اوروپا دا شبرکو ایرو و در بخسته بان ایرو بریار هاتبو داین کو به در خستن باشه دم هفدیتن دست بکرن وکه قارتک الهمبری هفدیتن ابقار آنین ایرو حوال معظوم و بریار رو جواد بن بارک گران دایا هر بریارا کود ده هر بریارا کود ده هر به ایشه جوان را دقوتن يعني لقور آگاهين ما بهيستي دبيجن هونه همو تسليم ببن اگر هون تسليم بن بلكي اموان درخن هفالي الور برياروان اوه تسليم ناب وبفي برياري نهادتشن شهادتي وان كيليكو از بتر داخل هفالي ان رقاية تينا شهيد كر هف چقا روجا دور بيچه دانا بيخون بيخوارنن دیمنی خوشمه را شاندن آنها همو تینا قتل کرن بلا گلی کرد بزانن بشتیوی نگلی اوروپا نگلی باکور نگلی باشور بلا کسک در نکبه نبجه بجی برخودان آور بجی برخودان آور هونه الکیرکا برخودانی هزین کوالیسیون بشتیوی نبیش غریبه هزین کوالیسیون مرو نکاره زیده وان سوش بار بکه چونکه خلقه بریتان اری راسته مرو آنجا کاره هلوسته ملت خارق نبکه ایرو حقیقتا روژا مرنو ماینه روژا مانو نمانه ایرو تچکر کرد سوی درنگ راست بیجی بریتان بله هر وقت بودی گازن جمعه هزین نتوی چی من ذاتن همو جبونا برجواندین خوین روشلاتا ناوین ده گل به حدود دادن کرد کرن غزا چجی هات برچاوی هر کسی هینیه اف چقارو اف چند سال اوکراینا شرط کرن گل مظلوم گل گناه دناف پیانده دچن اوانا پروژه خوین روشلاتا ناوین چه دکن هفسرو که وی پروژه اردوغانوی بخوا گود اوانا بدست وان پروژه چه دکن افزاتن وی بکبن پی برجواندی خونا کبن بر کسین کو کبن بر گل خدا بریان ها چند اسکری امریکی جالی داعشه به هاتن کشتن کسی کو نکبه بر خوینا زاروکی خو وی بکبه بر خوینا منو ده وی بکبه بر خوینا گلی من نه جبوه خودیه من ایرو یکن کرد تانه کرد خودیه من تانه بشتامه بوانگرمه نه کوالسیون نه امریکا نه اسرائیل بروجا بوند گوتن قصده باسرائیل را الهفکریه یکو باسرائیل را الهفکری بون او بود یکو جولان یکو قنای اسرائیل یکو در افروتن او بود مادن پر مسلمانن اسرائیل مسلمان نور قرقرن یک فیشک ناچه اسرائیل ایرو هذا أمريكا أقول تريد بيجن أم مسلمان أف كافرن أف نزانم شنو هذا أمريكا شون الرقاي زاني هذا أمريكا قبل دانا وان بنيزي حبسينا بن وحذي حبسا رقاي نبو نيز نبو نشن درتي خوجي برندا يعني قال لي راسي أفدين أم مسلمان أفن أف مسلمانية وان أف قاسة تشبو كردان خوشتي هم خوينا كردان مسلمان كردان هم مسلمان هم شو بيجن مخابن هنا مسلمان هنا شو بيجن يعني بریتان تم يعني ام تم شكرن ام پرخم گیرن انا حوالی مجی پیامدن وسین ام تزیده نگرن توجی هناك استراحت بکه روشا خبر چوارا در باس بکه هناك اون آرام بن لخوا مقاتبن و کنگی بخوازی همه سبه دو سبه هیوید کم روش بر به آرامیه و بچه مجمازوم عبدی آگاهی بگرتا پر باشت بو او ایشه و عمل بنده بن ساعت نهاده جیش خواه برنامه مهی امه هول بدن آگاهیه کی بگرن اگر آگاهیت چی بو حوال مازوم عبدی شکر ما خورا می آگاه دار بکی تمامه
بله ام شوار جی سرکفتن دخوازن یعنی کی جان حوالی مدبه بلا ببه بس دنگی روژاوا بگیجینا کردن جبو ما فرق ناکه همو حوالی ما روژنامگر یکن و ام سپاسیا و جیدکن قوت جیدا برسف جیدا جبوه ام همویا را سرکفتن دخوازن ام جگل کرد بگشتی دبیجن ایرو دما شرفیه ام اولاد وی تکوشینه ام اولاد وی گلینه ام تنش بو وی هنه و خدمت کن ما وکیدن ام چرا دبن کی بریتم ام چرا وکیدن چه آرمانجه مه هبکی منفعت ملت کرد نبه ام چید کن دوامت چیه جبوی همی روزنامه‌گر می کرد د عینی پارالیلی ده عینی هدفی ده وقتی هم خدمت بکن تمامه هر هبی مالات آوا از بند آگاهی تمه آگاهی خیره هیوید کم بر بی باشی و بچه و هم جمازم عبدی آگاهی کی بگیرین کرم که سلاو تم باش گلک سپاس دماش دماش هوانو گلک نوچه هاتنه ام نکاره همیه آنها جوارا راگینن از آنها نوچین دقیقه دویش بوارا راگینم پاشه جی بانگاوازی partiya tamam. Kevando ez nûçe ji wara pêşkêş nekim. Hevala Bêrîtan çi îcab kir got ez ser gotinê Bêrîtanê re gotin nakim. Ji mazûm Ebdî heta ku agahî ne tenê seferberî derbas dare. Heta ku ji mazûm Ebdî agahî ne em nizanin dîl hatiye girtin, em nizanin li ku dirê hêzên koalîsyonê jê berpirsiyarin. Ez van tirka rakim ji ser peyaman. Hevando heta ku ji mazûm Ebdî agahî ne tu tiştekî tu mana xwe tuneye. Nûçe kî gotiye kî negotiye nemîhîm e. Ji ber vê aniha em li bendê ne ku ji generalê xwe agahî werbigirin mazûm Ebdî tiştek ku em zanin peyama doh ya ji çardeh xalî ya Şamê û dewleta Tirkiye îmze nekiriye. Red kiriye ji ber ku wan di ser vê peymanê re xwestiye hemî destkeftên Kurdan teslîmê wan bikin. û mazûm Ebdî jî çaw ku em zanin fermandarê Kurd generalê Kurd li gorî helwesta kurdeyetiyê bersiv daye wan û her tiştî red kiriye. Ji ber vê yekê di berdêla wê de jî aniha şervanên Kurd ên li Reqayê û dîl hatibûn girtin aniha qasî ku xeber hatiye ji wan re hemî hatine gulebarankirin rehînên di destê çeteyan de hatine gulebarankirin tev şehîd bûne. Ev jî wekî nûçeyekî ket yani hevala Bêrîtan agahî dame. Ez xatir ji we dixwazim saet 21 de Faysal Dağla rojnameger mîvanê min e. Eger tiştekî awerte çêbibe Bêrîtan ji xwe li cem me dengê me diçe ji Rojavayê Kurdistanê ew ê agahî bidin me. Ji mazûm Ebdî eger xeberekî were em ê wara parve bikin. Ez xatir ji we dixwazim silav hêvî dikim li gor dilê we be baş be her tişt. Azadî em heq dikin wekî millet. Seferberî îlan biye êdî maye ser wîjdana we.